Menteri Sarkar Jala Jong ke BJP, Bah Hek. Hinin kesni, ula ong ba ke jingshongshit kabala sakhi hakani ke ilekshon sya ke Lok Sabha, kadai namar ke lyer jong ke VPP. Habakren syakilat pathai kubor, Bah Hek ula ong ba, katkum ki jingtip ba ula yo, ke Shillong Parliamentary Constituency, kan sakhi ya ke jingakun hapadeng ki lai teli kiseng, kata Kongres VPP bat NPP. Kat ba habapai pat Syatura Parliamentary Constituency kat jingakun kan long hapadeng ka NPP bat Kongres. Ula benrap baga jingmi na kani ke election sya ke Lok Sabha kan salong ka baitanan. Di election tu hawan batai mah. Merba ikat kumujing sotu kena mengasyo kebuat ini nanti dan ga triangular contest. Triangular contest ka NPP ka gawai ba ka VPP ka balai ka Kongres. Tengah triangular contest.